See this? Rau mamau, dun. This is level 1 of watching TV. Kei whea te rau mamau, kei whea. Where? Te is the. Kei whea te rau mamau. Where's the remote? Once you find it, then you say, homai, ka te whakaata. Boom. Ka te whakaata. That's just a short term for whakakāngia te pauaka whakaata, which is pretty long, eh? Every time you want to watch TV, turn on the TV. Whakakāngia te pauaka whakaata. Too long. Ka te whakaata. Easy. Change the channel. Tini. Tini means to change. If it's too loud, hiti te reo. Hiti te reo, nui te reo. Okay, again, short for whakaitia te reo, whakanuia te reo. Mute, turn it off, turn the reo off. Te rā, ki konei. Ngū te reo. And then the last one, katia. Katia has heaps of different usages. You can use it in many different ways. Katia, stop it, cut it out. And that's just level 1 on watching TV in te reo Māori.